Cocok, cocok. Mangga. Amarga
aja nelasa uripe manungsa pasrah Gusti mring ngrasane masuk ati.
Mangga. Kagem jampi saya, mangga. Bareng sampun pepanggihan atane moku Asik atine. Ayo cek kagem Ibu Untung mangga. Kalian Bapak Gari Kuningan. Yo. Sapa? Semar Mulyo. Keluarga besar dari Kuningan. Aduh. Matur nuwun dipandu langsung Bapak Untung selaku ketua panitia. Matur nuwun. Yo. Oke, yo. Sos. Masuk. mangga buang asik. Bablas ke anting-anting, beranting-anting wonten wuyung anjing. Lah kula mboten Bu Alah. Lah. Wuyung menika Bu. Dari Bapak. Tenang wae iki lho. Bapak Untung. Lalalala. Oh, rong. Anting-anting sik, Dik. Eh? Beranting-anting wuyung. Oke. Siap. Bareng sampai Yo. Monggo Pak Mardi. Ayo. Ayo
kudune buntung. Apa lo buntung lo? Lah kita bontong niki. Dodoku permintaan warga besepak Pak Pardi lagune perahu layar sing nyanyi Bu Untung. Sukses. Permintaan lo Bu, permintaan saking Pak Pardi lo. Nek kita ini mau pun bisi kak. Dalam Pak Pardi pun matur ngeten. Nek Bu Untung joget, kula mandap kali Ibu nyawer. Siap. Nggih to? Heeh. Aduh, semua